Nahajamo se na Filozofski fakulteti v Beogradu, z menoj je zgodovinarka Mira Radojević, lepo pozdravljeni, s katero se bomo zdaj pogovarjali. Profesorica Mira, posle raspada Jugoslavije u većini država naslednica jugoslovenska istorija pretvorila se u nacionalne istorije. U mesto jugoslovanske počela se izučavati istorija jugoistočne Evrope ili Balkana. U Hrvatskoj se u Jugoslaviji skoro ne govori, upotrebljava se eufemizme kao što je bivša država i slično. Vi ste predmete iz jugoslovenske istorije održali. Jugoslavija je ostala i u imenu arhiva, znači imamo arhiv Jugoslavije u Beogradu i nekih drugih institucija. Zašto? Je li bilo oko toga nekih političkih i stručnih polemika? I ako su bile, kakve su bile? Pa, mogla bih u pokušaju da odgovorim na ova vaša pitanja, u stvari da počnem od kraja. Bilo je i stručnih i još više ispolitizovanih polemika, u kome imam utisak da su se najmanje čuli istoričari, pogotovo oni kompetentni i oni koji su se zbilja bavili istorijom Jugoslavije. Kad je reč o nazivu našeg predmeta, Katedra za istoriju Jugoslavije je zaista možda jedina na prostoru nekadašnje jugoslovenske države koja je zadržala takav predmet i zadržala naziv svoje katedre. Mislim da je na to uticalo više činjenica, pa čak i to da su dvojica bivših šefova katedre, profesor Branko Petranović i profesor Đorđe Stanković, izučavanju istorije Jugoslavije prilazili prevashodno onako kako bi trebalo, u naučnom smislu. Zatim, da su i sami verovali u smisao jugoslovenske države i da su verovali da to što Jugoslavija više ne postoji ne treba da znači da ne treba da se bavimo njenom istorijom i da napravimo takav revizionistički zaokret iz koga bi mlađe generacije mogle da shvate kao da ta država nikad nije ni postojala. Kad je reč o nazivu Arhiva Jugoslavije, to je lako objašnjivo, iako je u toku nekoliko godina i taj arhiv promenio ime i zvao se Arhiv Srbije i Crne Gore. U onih nekoliko godina kada je postojala nakon Socijalističke republike Jugoslavije državna zajednica Srbija i Crne Gore. Međutim, suštinska odluka o tome nikad nije doneta i potom je vraćen prvobitni naziv Arhiva Jugoslavije, što je razumljivo ako imamo u vidu činjenicu da se tu nalazi građa centralnih institucija i prvi ustanova, ministarstava, vlade, Narodne skupštine i tako dalje, i prve i druge jugoslovenske države. I velika ta diskusija oko Arhiva Jugoslavije vezana za restituciju arhivske građe, zatim za pitanje njene podele, u stvari pokazuje jedno vrlo kompleksno, složeno pitanje koje istoričari, barem većina istoričara u Srbiji danas brani, verujući da taj arhiv koji čuva tragove postojanja i dokaze postojanja jedne države treba da u tom smislu i zadrži svoje ime. Jer sjećam se kada se Crna Gora odvojila od Srbije, mene je jedan kolega sa odeljenja za sociologiju pitao da li još uvek imamo predmete. Pitala sam ga šta to znači, a on mi je kazao pa nema više Jugoslavije. U blizini je bio profesor koji predaje istoriju Vizantije, kazala sam mu ne postoji ni Vizantija, ali to niste pitali kolegu koji predaje Vizantiju. Znači, mi se ne možemo praviti da ta država nije postojala. Oni koji su živali u njoj, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Bošnjaci, Crnogorci, kako god, imali su svoje različite očekivanja, različita istorijska nacionalna iskustva. Neko se o tome izjašnjava povoljnije, neko negativnije, čak do krajnjih granica. Ali bilo bi pogrešno da barem mi kao istoričari govorimo tako ispolitizovano sa nekom nacionalnom osnovom, ne kao istraživači i kao ljudi koji pokušavaju da se istorijom bave kao naukom, nego eto tako kao bilo koji građani koji bi mogli da diskutuju o svemu bez ikakvih znanja. Meni je
s obzirom na ono koliko poznajem razvoj istoriografije u zemljama koje su nastale posle sloma, raspada ili razbijanja Jugoslavije, već različita je terminologija koja se koristi, takođe razumljivo što je odnos prema toj istoriji drugačiji. Razumljivo mi je i zbog čega najviše sentimenta prema istoriji Jugoslavije postoji u Srbiji. Zato što je Jugoslavija bila najpotrebnija srpskom narodu. Samo u takvim državnim okvirima mogao je da se nađe u većinskom smislu okupljen srpski narod. Izvan Jugoslavije to je bilo nemoguće. Ali mi je neshvatljivo, na primer, da neki drugi narodi, poput Hrvata i Makedonaca, koji su najviše dobili u jugoslovenskoj državi, danas o tome govore sa toliko prezira, osude i ne nalaze ništa pozitivno u njenoj istoriji, niti žele da priznaju koliko su mnogo dobili u toj državi i koliko im je ona značila i posle stvaranja prve i posle obnove jugoslovenske države. Naprimer, neverovatno je da danas u Skoplju postoji taj muzej, kada se ide iz jedne prostorije u drugu i dođe se do socijalističke prostorije gde su smešteni eksponati iz doba socijalizma, sve je zatamnjeno, što treba da pokaže neki mrak u kome se živelo u socijalizmu. A u stvari su Makedonci, koliko god se žalili na postupanje prema njima, sa razlogom ili bez razloga, to je već tema za nešto drugo, da su oni postali Makedonci samo na onom prostoru gde su živali u Jugoslaviji. Oni koji su bili u Bugarskoj postali su u Bugari. U Grčkoj su takođe ili asimilovani ili raseljeni, ali više ih nema. Ima takvih i u Sloveniji, da ne bi to mislili, jer bi htjeli da prikažu da je sve što je bilo u Jugoslaviji, u socijalizmu, da je bilo loše. To bi htjeli da prikažu, ali znamo da to nije istina. Slažem se sa vama. I neki kažu da nije bilo ni jogurta i tako dalje. Da, slažem se sa vama. Ja isto mislim i da su Slovenci mnogo dobili u Jugoslaviji. I mnogo su uložili u Jugoslaviji, ja mislim. Pa svakako u meri koliko je to bilo moguće. Da. Ali ko će izmeriti koliki je bio uloga, koliki je bio dobitak? To je sad teško, da. To je vrlo teško. Dobro, da idemo mi malo dalje. Za vreme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izgrađeni su i spomenici koji bi trebali predstavljati nacionalnu suštinu novog troimenog naroda. Angažirani su i najpoznatiji jugoslovenski umetnici tog vremena, recimo Ivan Meštrović. Verovatno najprepoznatljiviji je spomenik neznanom junaku na Avali. Šta on reprezentira? Mnogo toga. O spomeniku neznanom junaku na Avali može se govoriti iz nekoliko uglova. Sama istorija izgradnje spomenika je nekako uzbudljiva i dramatična. S obzirom na to da je prvi spomenik na tom mestu, u stvari to je bila jedna krstača podignuta od strane nemačke vojske u vreme vojnog sloma Kraljevine Srbije u jesen 1915. godine, gde je poginuo jedan srpski vojnik. Potom se 21. godine shvatilo da je postojala opasnost da svi tragovi tog groba potpuno nestanu, pa je onda formiran jedan odbor u Narodnoj skupštini koji je trebalo time da se bavi i da pokrene inicijativu za izgradnju jednog drugačijeg, čvršćeg spomenika, ništa posebno reprezentativno, ali nešto što bi bilo trajno. I nekoliko meseci kasnije taj nesrećni vojnik je otkopan, to jest njegovi posmrtni ostaci su otkopani. Tada je utvrđeno da je zaista u pitanju bio vojnik srpske vojske, on je ponovo sahranjen, a ono malo od tih vojničkih predmeta koji su bili iz njega preneti su u Beograd. Onda je 22. godine su seljaci iz okoline napravili jedan skroman spomenik i potom je počela jedna, može se reći, odiseja koja je trajala više od jedne decenije, tokom kojeg se raspravljalo o tom spomeniku, nekad sa više, nekad sa manje intenziteta. Cijela stvar je ubrzana tek 34. godine, mada prema tvrdnji Ivana Meštrovića, onome što je on napisao u svojim memoarima, ali treba reći da je Meštrović dosta grešio i ne samo u tumačenjima, nego i faktografiji, pa je on početak obnovljene te inicijative smestio u 33. godinu. I svakako se vezuje ta inicijativa za neku vrstu prijateljstva
koja je spajalo kralja Aleksandra i Ivana Meštrovića i naravno činjenicu da je Meštrović u to vreme, kada je reč o skulptorima, bio najpoznatiji jugoslovenski umetnik, da se njemu apsolutno verovalo, da je rado bio viđen na dvoru i tako dalje. Konačno, izgradnja je započela u junu 1934. godine i to nakon nekih upropaštenih pokušaja da se pronađe jeftiniji kamen, odnosno da gradnja bude jeftinija, da kamen bude iz Srbije, ali je Meštrović zaključio da ne mogu da se iskopaju dovoljno veliki granitni blokovi i kako god, gradnja je započela u junu, mislim 18. juna, potom 28. na Vidovdan je kralj Aleksandar u temelje spomenika postavio tu povelju o podizanju memorijalnog centra i tada je gradnja i osvrštana, kako se to kaže, a onda je 2 meseca docnije postavljen i taj prvi kameni blok, jer je konačno doneta odluka da se upotrebi kamen iz kamenoloma Jablanica kod Mostara i da ceo mauzolej i taj spomenik bude gotovo crne boje, mestimično tamno sive, ali može se reći i crna boja, koja je onako sama po sebi delovala impresivno. Sad kad sam rekla da se može govoriti o tome iz različitih uglova, to je zaista bio jedan neverovatan građevinski poduhvat, jer je sa takve daljine sa ondašnjim saobraćajnim sredstvima dopremana ogromna količina kamena, mislim na železničke stanice Ripanj, potom je prugom uskom koloseka to premešteno na Avalu, morali su da se sprovedu vodovod, osvetljenje, angažovana je vojska, vojnici su učestvovali u konačnom glačanju i tako dalje, a građevinskim radovima je i rukovodio jedan oficir, pukovnik Stevan Živanović. Inače, Meštrović je pravio 2 skice, 2 različite varijante spomenika i zajedno sa kraljem Aleksandrom odabrao tu jednu, složivši se da bi taj spomenik mogao da predstavlja u stvari jedan monumentalni sarkofag, tako da istovremeno u sebi sa nekim tradicijama iz rane antike, kakva je bila, na primjer, grobnica persijskog vladara Kira, da se napravi nešto slično tome. Pa je ovaj spomenik neznanom junaku istovremeno i mauzolej, odnosno hram i svetilište i žrtvenik i grobnica i sve zajedno, ali u suštini jedan monumentalni sarkofag. Ono što je odražavalo tadašnju ideologiju integralnog jugoslovenstva bilo je prezentovano i u onih 8 karijetida, onih visokih žena od po 4 metra, za čiju je izradu bilo potrebno pronaći posebno velike blokove, jer su sve one iz jednog komada, koje su bile bosonoge, sve su bosonoge i danas su, naravno, a svaka od njih je u drugačijoj narodnoj nošnji, odnosno u 8 narodnih nošnja iz centralne Srbije, Vojvodine, Makedonije, Bosne, Crne Gore, Hrvatske, Dalmacije i Slovenije. I one su prikazane kao večno mlade, neke od njih imaju karakteristične crte lica, pa se može prepoznati karakter, deluju nekako i opušteno istovremeno, ali i vrlo dostojanstveno. I ideja je bila da one budu predstavljene kao majke svih poginulih vojnika i da ostanu tako zauvek večno mlade, dostojanstvene, ponosne, što su rodile one koji su poginuli za otadžbinu. Meštrović je tu imao veliku ulogu i prema njegovoj tvrdnji, a i nekih drugih savremenika. To je u stvari bilo poslednje u tom smislu životno delo kralja Aleksandra, jer su radovi tek započeli kada je on otputovao na taj put sa koga se nije vratio, tako da on nije doživeo da ga vidi. Ali u ideji je bilo upravo to da se promoviše i odavanje počasti poginulima u nacionalno-oslobodilačkim ratovima, koje je Srbija vodila od 12. do 18. ali i da se populariše ideja integralnog jugoslovenstva i da se u tom jednom velelepnom monumentalnom spomeniku prikaže kako su oni svi zajedno tvorci tog trenutka, sadašnjeg, ali i budućnosti i da grade jednu jedinstvenu naciju.
Još nešto o jugoslovenstvu. Najmeće, jugoslovenstvo ima različite aspekte, od jezičkih do političkih. U državnom smislu obistinilo se 2 puta, znači u Kraljevini i u socijalističnoj Jugoslaviji. Kako vi vidite i jednu i drugu? Zašto je jugoslovenstvo bilo u unitarnoj formi, bilo u federalnoj nije moglo opstati, ni u jednom obliku? To je jedno vrlo složeno pitanje, ali ja bih za početak rekla da i u vreme kada je jugoslovenska ideja najviše propagirana, je bilo malo onih koji su doista verovali da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedna jedinstvena nacija. Dosta sam se istraživački bavila time, naročito kad je reč o kraju 19. i još više početku 20. veka i tim prvim decenijama postojanja jugoslovenske države. U vreme kada je započela propaganda jugoslovenske ideje, verovalo se da će, ako ikad bude ta država moguća, to biti u nekoj daljoj budućnosti. Prvi svetski rat je u mnogome ubrzao propagandu jugoslovenske ideje i neku vrstu njenog sazrevanja. Ali ni pre rata, ni za vreme rata nije u stvari postojalo jedinstveno stanovište da li su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod, kako se tvrdilo sa 3 imena ili troplemeni narod, ili su bili u pitanju 3 naroda. Jer su uoči rata uporedo korišćeni izrazi naš narod, naš jugoslovenski narod, naš troimeni narod, naš troplemeni narod, naš narod Srba i Hrvata. Znači, nije postojala nekakva usaglašenost mišljenja. Najviše usaglašenosti je bilo u pogledu tog jezičkog jedinstva, iako se moglo govoriti o srpsko-hrvatskom jeziku, ali je bilo potpuno veštački nategnuto i ispolitizovano govoriti o srpsko-hrvatsko-slovenačkom jeziku, jer su tu postojale ozbiljne razlike. Za vreme Prvog svetskog rata na toj popularizaciji je urađeno više nego što bi se uradilo za 3 ili 4 decenije u nekom mirnom razvoju, da nije bilo rata, kao što je primetio jedan savremenik. A kao što je malo pre rekao kolega, već u samoj osnovi je postojala neistina, ili da budem gruba, da kažem laž. Jer ako se već počelo zalagati kao ratni cilj Kraljevine Srbije za stvaranje jedne jedinstvene jugoslovenske države, a za to je preduslov bilo rušenje Austro-Ugarske, po tadašnjim tumačenjima neodržive kao višenacionalne i kao tamnice naroda. Onda se ni pred jugoslovenskom, a još manje pred evropskom savezničkom javnošću nije moglo izaći sa tvrdnjom da bi tu jugoslovensku državu gradila ne jedna nego 3 nacije. Tako da je ta parola o jedinstvenom troplemenom ili troimenom narodu u stvari bila veštački skovana za jednu pragmatičnu upotrebu, da bi na osnovu njene popularizacije i ubeđivanja da je to tako mogla lakše da se ruši Austro-Ugarska monarhija i da se opravda postojanje jugoslovenske države. Ali i u to vreme oni koji su se najviše zalagali za njeno stvaranje, na primer Milan Grol, jedan od velikih vernika jugoslovenske ideje, napisao je da kada je izglasavana Niška deklaracija, da su svi poslanici znali da hrvatska masa ne kliče za pobedu srpskog oružja. Onda se već na kraju rata priznalo da treba raditi na stvaranju jedne jugoslovenske nacije i da je i jugoslovenska ideja realizovana kao državna, ali ne kao nacionalna ideja. A onda se pokazalo da se ta braća ili braća pod navodnicima uopšte ne poznaju, da su imali različiti ulog u jugoslovenskoj državi, različite očekivanja i potpuno različiti odnos prema njoj. Tako da možemo da govorimo o srpskom stavu prema jugoslovenskoj državi i da su samo Srbi u stvari Jugoslaviju doživljavali kao trajno rešenje. Za hrvatski i za slovenački narod Jugoslavija je bila samo etapa. Već negde sredinom 30. godina, jedan od najstarijih i najuglednijih srpskih političara, Ljuba Davidović, za koga pretpostavljam da je poznat i u slovenačkoj istoriji, s obzirom na to da je direktno inicirao stvaranje Ljubljanskog univerziteta, rekao je kako se on nadao da će u jugoslovenskoj državi svi krenuti za demokratijom, ali da mu je iskustvo kazalo nešto potpuno drugačije.
da i versko i nacionalno osjećanje ide dublje u dušu nego demokratsko i da njemu otuda ostaje samo da se nada da će jednog dana oni koji žive u Jugoslaviji shvatiti vrednost demokratije. Ali ni u prvoj ni u drugoj jugoslovenskoj državi oni narodi koji su tek u njoj postigli jednu punu nacionalnu identifikaciju nisu mogli da se realizuju na način na koji su to činili Srbi, koji su imali svoju nezavisnu državu pre stvaranja jugoslovenske države i odrekli se te državnosti da bi stvorili jugoslovensku državu i da bi rešili svoje nacionalno pitanje. Da opet citiram Milana Grola, on je to veoma dobro rekao u nekim svojim razmišljanjima zabeleženim tokom Drugog svetskog rata, kada je reč o hrvatskim težnjama da se stvori posebna država, da je hrvatsku naciju večno opterećivala ta stalna mora o neispunjenom snu o nezavisnom i slobodnom hrvatstvu. Tako da duboko verujem da, međutim, ni demokratija, uprkos nadama Ljube Davidovića, ni bilo kakvo uređenje, da li je ono bilo centralizovano ili federalističko, u kojoj meri bi bilo federalističko do konfederacije i tako dalje, nije moglo da nadomesti tu želju za ostvarenjem jedne istorijske misije i jednog istorijskog sna da se stvori svoja nacionalna država. Mislim da je to bio slučaj i sa Slovencima i sa Hrvatima. Da su jedni i drugi želeli svoju nacionalnu državu. Ali to je moje mišljenje. Ne mora niko da se složi sa njim. Pa, puno se trudilo da bi se održala Jugoslavija, ova posljedna socijalistička, ali mislim da je strane Slovenije, ali nije išlo. Mislite da su se i Slovenci trudili mnogo da održe Jugoslaviju? Ja mislim da se trudilo da se održi Jugoslavija. Pa sigurno je bilo i onih Slovenaca koji su se trudili, a je bilo i onih tvoraca Ustava koji su debelo doprineli njenom rastakanju. Bilo je i u Srbiji, bio je i Sanuli, njegov memorandum i tako dalje, da ne pričamo. Jer mislite da je memorandum Sanu mogao da razbije jugoslovensku državu? Znate, jedna koleginica je na nekoj javnoj tribini kazala da se 80. godina povampirio srpski nacionalizam. A jedan gospodin koji je došao iz emigracije, Desimir Tošić, uporno je postavljao pitanje a ko je probudio vampira? Šta se desilo da se probudi? Da se taj vampir probudi? Nešto je moralo da se dogodi. Znate, i jedna i druga jugoslovenska država su bile države pomirenja. I posle stvaranja prve i posle stvaranja druge nije otvorena rasprava o pitanju odgovornosti za počinjene zločine posle Prvog svetskog rata u Srbiji, a posle Drugog svetskog rata na daleko širim prostorima. Šta mislite, koliko postoji naroda ili država koji bi pravili zajednicu sa onima koji su se nalazili na suprotnoj ratujućoj strani i učestvovali u zločinima počinjenim nad tim narodom? A dokazi su mnogobrojni. Nije samo druga država bila pod pritiskom Komunističke partije Jugoslavije država pomirenja. Bila i prva. Ni kralj Aleksandar zarad mira u državi nije dopuštao otvaranje te diskusije. A posle Drugog svetskog rata desilo se još gore. Je bilo rasprave o genocidu. Te ne može da se jednostavno gurne pod tepih tragedija jednog naroda koji je bio egzistencijalno, suštinski ugrožen gotovo na svakom delu jugoslovenske države na kome je živeo i da to jednostavno večno ostane tako. Takve istine mogu privremeno da se suzbijaju, da se suzbija diskusija o njima, ali to ne može večito da traje. Prva Jugoslavija je pravljena po meri srpskog naroda i prvo uređenje iz Vidovdanskog ustava je takođe bilo pravljeno po meri srpskog naroda, što je donekle razumljivo, jer su Srbi uložili najviše u stvaranje te države. Toliki broj poginulih, stradalih ljudi
i odreći se sopstvene državnosti, to zaista nije bila mala žrtva. I to je trebalo, sasvim jasno, bilo bi glupo poricati, nekako učvrstiti i prvim ustavom na osnovu koga bi bio organizovan državni život. Ali tada je to odgovaralo takvo unitarno rešenje i jedna centralizovana država, na primjer i Ante Trumbiću. I Ante Trumbić se plašio da bi mogle biti stvorene federalne ili autonomne jedinice, zato što je bio svestan da bi onda Srbi diktirali kako će izgledati unutrašnje podele. A posle druge Jugoslavije uređenje je opet pravljeno u odnosu na Srbe. Ovog puta da bi se, već onako kako je Komunistička partija Jugoslavije smatrala da su za sva zla i za sve krize u Kraljevini Jugoslaviji prevashodno odgovorni Srbi, tako je i pravila te ustave. Da se stvori takvo uređenje, takav sistem koji će zauvek onemogućiti srpsku hegemoniju. Zbog čega je Srbija bila sistematski ponižavana u tim ustavima, na primer, i prvi ustav iz 1946. godine. Samo na teritoriji Srbije jedna autonomna pokrajina i jedna autonomna oblast. Zar nije mogla Istra da bude autonomija? Delovi Dalmacije i tako dalje. I o tome je bilo nekih diskusija, doduše vrlo malo, i mali broj komunista se slično onom istupanju Moše Pijade usuđivao da pomene tako nešto. Ali već iz tih prvih ustavnih rešenja bilo je jasno da će taj ustav biti građen i da će dalja budućnost biti nekako osmišljavana, da se prema toj zamisli partije, toj njenoj večnoj mori, onemogući velikosrpska hegemonija, takozvana velikosrpska hegemonija. Dobro, tu bi mogli puno da pričamo, ali ja se vam na ovom mestu profesorica, ili profesor, kako god hoćete. Kako god hoćete, dobro, Radojević, a sam pravilno rekao? Da, Radojević. Hvala na razgovoru. Hvala vama na pitanjima i na mogućnosti da razgovaramo. Dobro. Evo, tako, mogli bi tome sad puno... Pa, da počnemo sada pa da završimo možda preksutra u ovo vreme. Ali ne zato što bismo iscrpeli pitanja, nego bismo se umorili.